फरीदाबाद मिहात सोशल मीडिया वायरल होइखिबा वीडियो अदुदा उरिबा नुपी मचादु मागा खंगनबा नुपाना हाटपा ओइरमले हौखिबा निंथौकाबा नुमित की नुमित चुंगबा अदुवाइदा हरियाणा गी फरीदाबाद पाखंग अमना लैसाबी अमबु नुंथिल पोबोपता कार अमदा सिंसिनबा होनबदा यादबदगी नोंमैना कापतुना हाटखिबगी सीसीटीवी फुटेज अमा ngarang lebak popo numita viral satki thaudo du dalai kanaba ngamdana laikhidrabi nupi adugi maming Nikita Tomar chahina kunni haiba khangba ngamaga loinana mahak Agarwar College ta BCom final year tamlibi oiramkhibani nupi macha asina mahak ki exam tharoga thorakpada nupa anina namduna karamagi manungda singchina bahonabada yadabadagi nupa amana revolver puthoktuna Nikita bu kaptuna hatkhibani Haryana police na team tara siamduna nupa ani asibu phana ba khongul libaga loinana makhoi ani mak phagat pangamkhre थौदो सिदा मरु ओइना सेनरी बनुपा सिगी ममिंग तौशिप कौई महा गुरुग्राम गी सोहाना गी मनुंग चना लैबा कबीर नगर दगी ओइरमखिबगा लोइनाना नुपी असिगा हाना खंगनबा मियोय ओइरमखि तौशिपना निकिताबु हौखिबा इंग 2018 दा फाबदगी बालाघाट सिटी पुलिस ता एफआईआर अमा रजिस्टर तौखि हाइना फरीदाबाद की पुलिस कमिश्नर ओपी सिंहाना फोंदोखि मरक असिदा निकिताबु हाखिबा तौशिपना मसागी मराल याजबगा लोइनाना महाकना निकिताबु अतोप नुपा अमदा लुहोंखिगदौरे खंगबदगी हाखिबनी हाइना पुलिसना वाहंग पहुंग चथबदा खंगबंगमखि मखोयनी अक्टोबर 14 अमदी 15 गी लोनाबा अहिंग मिनिट 13 रोम फोन द वारी सानबगी रेकॉर्ड थिजिन हुमजिनबा अदुदा फंगबंगमखि तौशिपना मखा ताना फोंदोखिबदा इंग 2018 दा थोखिबा थौदो अमगी लमन खुंबा ओइना महाकना निकिताबु हाखिबनी हाइनासु पुलिस ता फोंदोखि महाकपु इंग 2018 दा पुलिस ना फाबदगी महाकी मेडिकल लाइन दा मखा तमथबा ngamhankhide हाइनासु फोंदोखि मराल लेरबा तौशिप पॉलिटिकल बैकग्राउंड यामलिंगबा इमुंगी मचानी हाइबसु खंखि थौदो सिना जाति पुंबदा खोइसाउनबा पोखनबगा लोइनाना हरियाणा गी मफम क्यादा मियामना यानिंगदबगी खोंजंग चंगसिनखिबनी निकिता गी अपोपना फोंदोखिबदा नुपा असिना इमुंग मनुंग याउना मचानुपीबु धर्म ओलगा नुपा असिदा लुहोंगनबा प्रेशर क्या लाखि हाइनासु फोंदोखि अदुगा तोप पावमना महूत सिलगा एग्जाम फमलमबगीदमक असम की जीमेन एग्जाम की टॉपर फाखरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना हौखिबा सेप्टेम्बर 5 ता पांथोखिबा जीमेन एग्जाम 2020 दा सादा 99.8 फंगदुना असम की टॉपर ओइखरबा कैंडिडेट अदु अरानबा पांबै सिनबगीदमक ngarang पुलिस ना फारे गुवाहाटी की आजारा पुलिस की पाउम की मतुंगिना अरानबा थबक असिदा हक्थेंगना यावखिबा कैंडिडेट असि ममा मपा यावना मखोय मरी सु फागले हाइरि पावसी की मतुंगिना मित्रदेव शर्मा कौबा नुपा अमना आजारा पुलिस स्टेशन दा हौखिबा अक्टोबर 16 दा टॉपर ओइखिबा कैंडिडेट असिना महाकना टॉपर ओइना बहोनबदा अरानबा पांबै तौखिबगी फोन द वारी सानबगी रेकॉर्डिंग अमा लीक ओइरखरबा मतुंग एफआईआर अमा रजिस्टर तौरखि फोन की रेकॉर्डिंग अदुदा कैंडिडेट अदुना बोर्जहार एयरपोर्ट मनाक्ता लैबा एग्जामिनेशन सेंटर अदुदा महाकी रोल नंबर अमदी साइन पाउखुमजे अदुदा तौरमलबा मतुंग इनविजिलेटर अदुना मतेंग पांगदुना महाकना थोरकलबा मतुंग अतोपा अमना महाकी महुत सिनखि हाइबा ताखि गुवाहाटी की एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एसएल बरुआना फोंदोखिबदा एग्जामिनेशन सेंटर असि सिल तौसिनबगा लोइनाना अरानबा तौखिबा असिगी मतंगदा एनडीए दा रिपोर्ट तौखरे हाइरि पुलिस की पाउ मतुंगिना कंप्लेन तौरकलिबा नुपा असिना महाकी एफआईआर दा कैंडिडेट असिगी ममा मपा अनिमकना टेस्ट असिदा मतेंग पांगनबगीदमक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट अमदा लुपा लाख 15 दगी 10 फाउबगी मनुंगदा पीखि हाइना पलखि ममा मपा अनिमक डॉक्टरनी हाइरि अदुगा तोप पावमना पुंगनी फुनिपान की बंदा मुस्लिम ताबा मफम सिंग चाउना अकाइबा पीखरे मिनुथोंगदसु पुलिस का बन छौगटपा सिंगा मुंगनाखरे पांगल स्टूडेंट यूनियन PSU DMU अमदी ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन अनिना लैंगाकना मैतै पांगल सिंगबो हायर एजुकेशन दा चादा मरी की रिजर्वेशन पिउ हाइबा डिमांड तौदुना हौखिबा अहिंग नोंगयाइदगी पुंगनी फुनिपान की जनरल स्ट्राइक चथरी ngase khongjang loi singa hata minuthongda पुलिस का चाउना मुंगनाबा थोखरे पुलिस की गाड़ी चंगहनदबगा लोइनाना हाना मिनिस्टर अमगी गाड़ीदा खोंजंग लोइसिंगना नुंगना थोमदुना तानख्रे पुलिस पार्सोनेल सिंगदा इहौ सौगटपसिंगना खुद थाबगी थबक फावबा सथखि खोंजंग जंगसिलेबसिंगदा पुलिसना अथीबा वाहि वातासी नरकपदगी खोसाउ नरकपा हेंगलक्तुना खोंजंग जंगसिलेबसिंगना नुंगना थादुना तानखि पुलिस पार्सोनेल सिंग मसिंग यामदबना हंदुना सेलबा मतुंगदा युम अमदा संगसिनदुना लोटकी तुंगदा खोंजंग जंगसिलेबसिंगी मरक्तगी मियोय खरना पुलिस सिंग अदुबु ngak सेंदुना पुथोरकी पुलिस सिंग अदुबु ngak सेंदुना पुथोरकलबसु खोंजंग जंगसिलेबा सिंगना ताना ताना खुद थाकी खोंजंग जंगसिलेबा ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की एग्जीक्यूटिव मेंबर मनोज खान हाइकिबदा अखोइगी राइटफुल ओइरबा सादमरी रिजर्वेशन ओइरबा सिंगसिदगिना सही अहुम मरी की ममांगदगी चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम क्या पिसुंदुना लागी ममांगद सीएम न पीगनी हाइबगी थाजबा क्यामरोम पिरमखिबा लई रिजर्वेशन असे हायर एजुकेशन द पीद्रिबा फावबा खोंजंग असि मखा ताना मानव खुनाई सिंगा मणिपुर की मियाम सिंगा लोइनाना हनबा लेतना मखा ताना सथगिगनी
Kongjang asi yamna peace oina chathatuna lakpani adubu MPS oiba Biswajit kauba amana yamna ludaba wahi watasi na basi masama ki maikai dagi sengdokadabani amadi leingaknasu mieng changgadabani haiki Chief Minister gi maikai dagi reservation asi pigani haibagi thajaba piraklabadi khudaktagi Kongjang asi handokani haiki Aduga topa paw mana layong losin bana COVID-19 laina dagi sibagi chang hengelakpani CM Manipur COVID-19 selak libasi ayam bana layong losin badagi sibagi chang wangkhalakpani haina Manipur gi Chief Minister N Biren haikre Wafam Singh asi Mantri Pukri da leiba headquarter IG Air South na sinduna jana andolon lam thabagi thoram da phongdokibani thoram adu da IG Air South Alok Naresh su saruk yaki thoram du da Chief Minister na makha takibada positive oiduna layong ulaba na wasingna nauringe da layong leire haiba takthokdana phibam lusilaklaba matamda hospital da yorakbana layeng bangam da bagi khudong thiba mayokna bani haiki Miyamna mask upa physical distancing tauba sanitize taubuna singba section thorang lokhatpagi marakta awareness program taubagi tangai phadaba su leire haiki thorum da Chief Minister na paumi sing unabada mahang haiki bada mahiroi lup tarukna COVID-19 ga mari leina taliba diman ayamba thabak ta onthokre haina su phongdoki mahang makha taraduna CSO singi mihut singa kayarak hanna phaminaraba matungda thabak ta onthokraba sing amuk piu haiduna ihou sangsilliba si maram jade lup taruka amu hanna phaminaraga wakhal taminaragani haiki Aduga topa paw mana ibe chawbida khut tharakpa yaningde Nambol Municipal Council gi ward number mari Nambol awang laikai gi lambida thana na by street lamp set tara Nambol Municipal Council gi chairperson CH Basantana Nambol awang youth club and the library amadi Mairapa bi loop amadi atai nupi singi organization singi mihut singda sinaraktuna puraklaga club ki campus ta khamduna gari da gi lauthana ba tawringai da ward asigi councillor CH Arunana Women United Development Organization WUDO gi president CIS ibe chawbida khubak na thaduna phuba amadi magi nupa CIS Nabakumar na khori met khibagi thawong adu yaningde mari lenaba authority na mieng changbiduna Nambol awangi lambi mai thalan biu haina WUDO gi president ibe chawbina Nambol kaithel da paumi singo unabada phongdokre mahang makha tana phongdokibada matam sangna miyamgi aiphanaba thabak thoram kaya da saruk yarakhiba miyoi singda khut tharakpa yaningde haiki Nambol apunba nupi loop ki member CIS Monbina miyam ki chakut tharang da saruk yariba miyoi singda khut tharakpa dandi pigedabani haiki aduga topa paw mana COVID-19 India ki confirm case lakh marphu ga lising ni phuma thoi ga sungi yangkhai ma thoi sure miyoi lakh amaga lising kun ga changa humphumdoi lekhidre COVID-19 laisar asi India da aten ba matam gi manung da phibam yamna phagalaktuna lamtheng asi leibak asi gi miyamna punna thengna minari Haukiba pungkun mari asida miyoi lising ni phum doi ga chanipan maudra humdoi positive oiduna matam asigi manungda miyoi chamnga ka sungna nipal lekhidre oiriba phibam asida chayol kharegi mamang da di sa da yangkhai gi changda hengal ambani India da COVID-19 apunba confirm case masing lakh marphu ga lising ni phuma thoi ga sungna yangkhai ma thoi sukiba ga loinana laisat asina lekhidaba masing su lakh amaga lising kun ga chamnga marphum doi sukre adubu laisat asidagi phibam phagalaktuna tongan ba covid care unit singdagi discharge tawkhiba masing su lakh humdra humdoi ga lising tara manga ga chamapan marphu mapan yaukhre active case masing lakh taruk ka sukna lising mari ga chamnga humdra nipan oiri state asiga yumthang nariba Myanmar da su COVID-19 laisat asi sandorokpa gi chang tamna wangkhalaktuna apunba confirm case masing lising ni phuma pan ga sukna humdra ni thoi yaukhre lekhidaba masing su lising amaga chama humdra ni thoi sukre laisat asidagi phibam phagalaktuna tongan ba hospital singdagi discharge tawkhiba masing lising kunipan ga chatruk kunthra taruk sukre adubo active case masing lising taramapan ga chani humphumari oiri aroibada paubilai news reader gi video bu yengbiri bu khuding makpu thagachari